Yang kauno week wet week mesamba celebrate kasarawi limbagan god kalanganan god kapulupulang join samba turu Jesus apalma yeras siban dola wat watak buksarawi chay watak buksarawi bejalen we me events with the market sarau with mcchagen wiya sangaja mas kodo eminan buksarawi. Okay? Well, kalanganan god kapanga ki kaunos ngakan maur mega tungkolang ketail so ibi me welcome chak maikan mepil kat taran sa wet puen ka ke wongnya nan time wet kalangan ki yang kauno sapol makasanti wet pit samba unsak so meka ima wongi meka ima tranga meka ima ponasa meka ima lukuri meka ima rapan tiar pueka tin nogi diar okay mapan sipala mokit narmas sipala ana panarmas apan kai puyete mekot kap iwewe na masani kisakis okay maso ong talagan me tango sayak talagan mi sapal talagan me so long Maso chay we are marketing Christmas ni program ni triak ni ana panaramas megot me pass town sang rena chay baba kala ko itaman ko irta mokot itaman momang Christmas we are sambong kaperenyo okay abu chunok we kita eng serong ko saya pan Jesus apa nok such a sansal okay perranen kamati perranen kisakis panaba ime armas kaskasen ki Christmas me got me pit Jesus eso jenok sansal and so me imo itong kraisa maur ayap wata kata puk sarawi o ya waun ki Christmas wak pasang ime ngongi go wato puk child armas anana weki me kasampal tolul mokit me kauna wi ayang ki child scripture ya bang saya nimay sangan ranwat Isaiah duau weno leli suwaya ko sa yayarme one melelen puk sarawi we kisaw ko bakan kauna kamaray ni kenral tamaran ko pata me ban wiyaw nampungan Isaiah katong kauna pare sa bukin nampungara apiet Isaiah niya kisakisen ko pata me koros me bit kaun Jesus okay so patawatan rana tra ko saya kisinseri kis ibuti yang ketailer ni child puchakaman ko yang ketailer o epan katin wiyala a child count epan maraniki okay epan katin wiyala child count okay I karabawo magjala sa me Jesus ma child count kay te kaman choror professor ko patar seryo ko to ni puti Oya chay kaun. Eban maran ki son kawed kupurakang. Okay, God was a la palabia. Sam patapat. Nan markian pepol. Imakareta rama saman. Mark te kilelen mekano tiata lole. Te kachkat lole. Aban cheptakon pepol. Okay, pepol peni masani. Pepol meki yang kumail sambasa chokakiwe. I mark te kadede de kilel en saulangaman me asa me kauno mia lepore apan experience pepol. Okay, count Jesus is the Prince of Peace. Inan marki en pepol I mekajen masani wasa. Karena kamu yang ay jas choka kosaya me jas saulang atame drugung kita kailok. Lingor mol ngenen Satan maga kamu yang ngoi kita koros ngenen Satan api kilelen makauna wiyala cai kaun cai lukuri yangi cai kasamoyen katlong lala cai wiyala cai kauna cai songkomar cai lian sogi wan ngenen kauno cai stranana lel nalan cai laptiar pepol mai ban melelen lukuri yang kot kalugi latipai kana bangkis kisagniya pepol Gay patowan wewe kita me koskosia poglok me luka yang Christ na naimor we ke utra ngoy ko layang sarawi iko layang sarawi kilang praise I masak apin tayang ipenin tayang ya ibansong ala sang rail yan lop
Iban so ala sang Railian kita pa ibsto kita ka parengi. Stoweki. Abi chemia say mo idanga kraisa meur o nganan anana kota laut sanger tami yan itu wanai kairta. Yan sami kita pa ikayan lup. For the first time nganan nai toto ko marasang. Okay, pop sang metu aja kung wawa nganan lungar nganan kango nganan pomaso nganan koros meswet o samen o so jaga paranang ko perangkuat. Okay, nganan laloy nganan men accepted. Saan koros meso jay charay metu aja kot ray mesamba so jaga kisang. Pop sang ansa mi chap taka pangakot nan wasang kau dago. Karena ima count Jesus ki yang kecahel. Okay, aban soja wewe daban soja kadaba may ban sensaraw yang kota man may watakata sabol mo karakter ka apso juga kito. Okay, so I kamaba, that's the privilege. I kamaban komo yung oy aleta Christ. Okay, koso yes aleta Christ otron saraw wak pasang. Okay. Karusya maleta Christ magengo the wrong padak rewewe kita dinda ore aledi. Karusya me chon sarawi apragen wrong padak resochale Christ ramamol pokita nganen Satan ka kaun. Ira jigi su sabolima manaman pan wuye lapala. Okay, ya pa uye la bala tama kauno wadong child ye wing court masani wing court ni akni putire child chuk apa bang ko kair ta wa bang koi pesang memang karasayan chuko ayo. Okay, waran chuko patiti apo sata rakan membel I wing court so ikos ya weyo de ikos ya morin saulango aban chapche chuk aban chapche sawewe aban chapche soche imegot a puegia asala tango kan me pitkauno aban loud pasang masal pasang o kataban mia pun sambawat puen influence puen counter we rojorot o wato marainen coach na sambawat maramas pan pirto paraban ronga patangkan Bang kapa paramas pa mala I mama child chai situko nang wiya euta level nan morin saulang Magchay ban euta level nan morin saulang jai katikiki alara chai koto. Okay? Karja chay ban we ke magchay koras tiban ke chay kodong kiyang kauna chay mor puen wogit ke chay la katlon la kaun ke chay ta kasaleta I pue ko we rotor daramas koras me rotorot me sasa kauno pan tonga. Isme ban so tonga irailakan me Satan ka kaun. Okay, railakan me Satan pero sang rail maraino por de klang marain me count Jesus kat kito na sampawat. E bankatin kaunda wasa ninduwen kadaudo ke nanmarkian David o sabulma manaman ban person kita pung o pung barak okay aban sangan government me irongoway kama apa naramas a priority reach out kama apa naramas. Okay, cuma ko saya politik hijau moment megicali rirongan sawat but nam politik nam government namarkan sawat cai gilang kingdom of darkness o kingdom of light cai gilang way marain o way rotorot sansal tache banasa ko way marain arail punga e pack up tama ko perangkot tache banasa ko way rotorot arail punga a communist, a satanist, a men gidi, men koloke, men kawela. Okay, so fruits of life, fruits of kalawa, kauno wing quarter, the morin solang mekachkido, chun. Please on there, kan. Mekachkido, dueta a kachkido kingdom, a kachkido way, mesambaso drangi. Imagara da komyong oy ban sa joka samoyong Christ sa mor jaban memorin nanrojoro itar macegin sarawi itar macegin wat puk sarawi bogita I kauno makatkido marainen winan lang okay ko por ma pitawayo wala mal boys manogela honta here kono all right so jabangolanan Luke Riau wewe sa payo. Niyan sa wanan marki
nan marki Caesar Augustus kachin padokata kosone deo makatiji gi join sapol ma way korosen intingdi I kayo intingdi an aramasmet me wiyawi ni Moin Crinius kapten in Syria aramas koros ari mokitalang nanutan wasamere ipudia poren yang intingdi Joseph bueki akison katodogan David apil yang mosel sang Kalili nan kisin kani man Nazareth kolang sudia nan kisin kani man David ada Bethlehem buen yang inting dia yang ake Mary me kisin yang kisin nini yang o melisia nan sawo niara katkatier Bethlehem an Maria ansawap leler buen naituk iar katin kai buyedi sapolma masani kisin puchangis ap katin kidim kipana likaun seri o katkidiyang nandawan kamanga maneo pueki asola wasa nanumong kairo okay par after par year after year kamu yo ngoy can celebrate Christmas kamu yo ngoy can wow niki te katraman te kasamo te pereperen nan Christmas okay jaikin miata kama de sampongan peren sampongan kisakis aramas kan me jaikin suchokis kisaranchego okay sampongat jaikin chamanta jaikin men kisakis aramas kor jaikin menjan ne jai moni koras memnian sambapo kita aramas suchu jai man kisakisa ap sangan mo kita puka pone kasaleta dama Christ we are young child okay I mean yeah Christ me ye me kisakiso kisakiso kachang nan lang kauno kapatong kamuyongoy ar wasan wada kasayame ibuti nan tawen wasan kamonga nan okay yeah was utsoy banda balia yeah nan wasan kamonga man wasa so storya well known a kasambal a powerful puekak wogitala kamuyongoy makchabang waunki Makchaba matawala me Jesus iputin antawang kamong man ayayi Jesus ran pukat Jesus akat to pakeo a polar apongen karata ne kulak mo kampan le koryang I makammen iputin na moran wat abani puti yo kampang kon gadede wokila account Jesus watong kamuyongoy okay history in Saudalo rabe history in Isai baba kala pagode history in Moses abe history Abraham abe history kaima melel me wiyawi Abrael mela count Jesus mela yasata o ngen okay ngenen kamore ki yang kamuyongoy nan mokit me kat stone wiyaw karja cheban rom seli history na kaya ramas toror eso wiya yang jail megot ama jaibam kamele le dame masanang coach masani ki jailar ka samodo na jai mor wauniki jaibam wokla jaibam wokong kuprang kauno wan ngenen kauno wan more style and more lifestyle o character and kauno bani putire child ika salapan armasaman milugo yang Christ na namno again may bam testimony kosa ya o yaleta Christ sampare sak samalaro apai mokit kanika chelo kaya swet iditurin kailok iditurin peren iditurin soja kacapan ay lugar yang Christ rey po aramas chuka kilango penga chuka katete wat kisay yang kasamo Christmas okay karademen en sansal malagan mga chinyang yayar nan taimot Batik share pon sapon mo screenan aramas koros na yaramas ay panay na yaramas koros nawasa taka koronga de wewe kilo kayang pombe masanan pombe imenen san salamao ikarapanay wi watawadak porque history kauno sansal ap kjai sujuk chegun wadak chania history ap wadak o later history so talipo pak toto retail okay so talipo Jacob kanakela moni koros ng Christmas. Apas chuya dami agot. Porque ngenma
ngen bangkai buiti ngen. Okay, count Jesus ngen. His spirit. Karda bangkai buiti ngen, bangkai buiti ngen omuyan ngen ya wogla. Macam celebrate ni tupso sampa mo. Sampa. Okay, macam celebrate ni kasamoy na chaimor ngen kap ngenen court pangkat long retain. O chay bang wogla. Wog sang da chay koros tipan. Chay koros tipan. Okay, yarmas kita ngois chutipan, ngois sermao. Teso chay kapali sering senamao. Ke chay koros tipan. Chay liputi chay soso kitip. Ge chay liputi chay soso kitip. John commissary impai. Mapuke ko ang kam sikapilin chungidi. Sin number 1. Wana mata wa makam makalagal kom tipan. Ke chay koros tipan. Emasani meman makosaya mesodra tipa yarmas likam. Christ kelep sutra tipa. Ayi karabana chaikin gosaya. Aleta Christ. Muidang Christ amor. Puken kak pula mongot. Smebang kapungkala kauno kelep. Ariamo manabang kapungkala kapung genuk inchang Christ. Masani yuk nang Christmas wet. Masani komunyongoy nang Christmas wa miya katrabareta. Okay? Katrabang Christmas ko sa yayer so lang korus yakan makin yayang nang kona bata. Christmasen tipsawang ko sampal sang Christ esapong asa machalip sa baler soja tipsaw yo soja moni yo soja kisakis yo para kiyang Christ guys sin kisakis ka machawiya men ka parencha men ngarak men kang chocolate men paren ni palwar celebrate ningen magchasotip sa bal Christmas olamal a waste money. Oh, namanam suot monggot. So katrapa. Okay? Matawa Paula wat gemela. El loco mela. Icha chay sen celebrate. O mamor ko inan penin sana chay machay makawan. Okay, so sangan sawewa pagana na kainin la nan masanin court. Okay? Sila pensip irajikachuk walu. Sila pensip koy. Okay. Puegi a sola tama chisa sipukidi nankalen man puegi a sola wasa. Okay, nankalen man komi yo ngoy na chamor ke jatipan nankalen man anani puti wasa nankalen man a puen kamangaleda puen kamo kapo mauyeta puen kamaurala. Okay? Imata le ni ay wat manimensango Noah. Okay, Noah. Wiyata la pelanim pata wiyata la pelanim pun mana ramas ka kanrong ya udeki laman I jawab ni morla gay count Jesus niya kotsto waben wasa korostir aramas trimperen od miarai kosanti miarai plan miarai gento gay Arya ipudinan the one man katamangkin kecil buksaraya masani Roman siluri sak silu cai koros tiban a cai mormo ke cai koros nangalen man mak cai bikin tegeredo masamau a cai mongyong kan nangalen man nangalen lion makau no kelep ana katlong o kamau yala au deki la isiyo la la cai ma cai ban melel enip sapal okay kai tido sang walua masani sila bensip koi Wiye sinsila nair paliensip kan ni pongo nan sapo. Okay, so iko sayayar sikin yang kamelele me Christmas nanti samba. An sawat puegi events ka me chay wat nampuk sarawi chay ka asata me kaida kan sang snow yo ma puya sip ka rawiye sinsila sip ka ni pongo. So Ansa un karakario para pa mi miseliliki. Okay? Ari ko sayayar na video mo kan. Magdan chaban men study ki chaban tiar. Pue kak tirak. Okay? Tama chailen wawniki ibuting Christ. O tama chailen wawniki chay kamelele me wiyawi. Okay? Kaya takas chuyawi. Chail pona sa me wiyawi. Ijak chail so chuyawi ma exactly isang bonga ma. Niya chay what the scripture ka chay kak mangi me kaidek. Okay?
Atron lang ang kauno man. Paparti parotong rail. O marainin kod taki rail pana. Ansa makauna pang parong kami. Marainin kod pan takar komita. Marainin kod pan takar yota. Bong tirin testimony tirin sangat-sangat momotso testify. Okay, mailakan matawa me kauna pata momotso yo kaitak momotso. Stosa yo me ekar momotso sa libil kom kakyang katlong pagcaban eutra te wiyala tra momotso yo magjamin ki ngen draman ye ngen sarawi imakarata child promote sabal po momotso kan korusianane kaide kuyapan momotso ipsaban nan momotso bang katogi ki child pa na po imong yongan kaunomo ibasanan ko child ipsabal po ngen sarawi en chiata pon momotso so po sangat-sangat momotso kay testimony me ong ya sama ko perengi po kita kichay momotso kan chaptari wrong lipon kauno lala child gayo scripture me watak po nang Korean Timothy silu limau ekosokosaya ap komka watak mur Korean Timothy silu kodi ekosokosaya songan karakter songan naramasakan makauno uang songan ngene naramaskan songan style naramaskan emetodro apnin laso ekosaya regan wonu kiara momotso are tuwa jalo kaya wayo kasaya deny its power maliyala kelapan kauno may ban uyun momotsa so lipuan kauno rey isang naramasa makauno warning challenge batang what the poem scripture okay second Timothy 3 limau keder patang sang naramasa maban un momotso absoja lipuan a momotso tagot lipo kauno kelep kak wugdala kamu yongoi karda chaschuban ipsapal chaban chikitanan momotso absoja lipuan kauno redra. All right, so kasaya wasa rajigisa atron lango ap masani yang rail kumail der masak pui watung kumail ronga ma rong kaparan melel pot me pang kaparan dar maskoros. Okay, abang kaparan dar maskoros of course nang Christmas chicken celebrate peran okay peran ka when san salamao ni yung panso jip sabal mo paranen pani ti Japan samba ama kompanip sabal ko yung Christ na nam nor pwede mokit makamuyaw kakang poson waun ki iputi yon iputi rem iputi in Christ on iputi remi paranen pilpan patapas nan lang apan samba o apan nan lang. Okay, pong wet song komoro iputi ang kumailer nan kani man David ye kaun Masaya ariyet kilalaba ang kumail pan tiar kisin seri puelel kis mekitikit kipana likoun seri o wonon nan towen kamanga man. Okay, wonon nan towen kamanga man. So dame Isaiah kosaya yer par 700 years ago paris pukisama mon Jesus a katto nan luka de yang child me Jesus got to wia imakara dara masaka kamelele pokida so tra so sansa so come yung ay chabel wia what the kansa wat checking what the pukan kodial ko so yayan chal me mor nani mun anso okay kim paketa tirin men pompe makin menakamay ko puksaraw rakanita ismen dayang uk makauno kariyang katto Kompang wadak, kom sejana na man petang po kamu yang kamelele, kompang wadak sapul mau masanan buk saraw yan masani, sain kan macebang kelang ke macemi mi monanso. Okay, dame apa panki buat kamu yongoy. Magdasay kale ta Christ chana na le ta Christ, magjale dar Christ chana na kalok. Pagkau na sejaman muidang sapul mayero sa rumpula. Ame turbang kolanan hel, ame malaw kolanan lang. Karena anso mau kamu yang pertama just ngakremi ore.
Okay, makomaleta Christ, welcome. Eso tata mimi ni aleta Christ tu aja yet ngoi maing. Kau ni ata tetong ni ya. Or kamu study ke buk sarawi. Kamu chapta kapa ku perangko campoi darami. Chapta patak seli. Socha memang pan rosang kamu patak. Socha ton momotso man pan rosang kamu patak. Pokik cai we kier. Me count Jesus me anoint ke child. Or makampan kamu pang atai puko won ki atai leader kan nan momotso. Up my right, we are stumbling block. Kapkapante la pegaran court and a time more. Kasola kiswasa. Makauna banki yangu. Okay, but come young way Jabanka sin and mongot. Jabanka sin and mongot or Jabanka dengi. Back to Trailer Ramas, Nankalese a haywasak. Jagan Menkaperenia Ramas. Okay, I've taken Meliola child Menkaperenon Kauno. Puya iya ramasa ko ligilanya imenen sarayan mau imenen perenkinia okay karda chaikin likit malia la yakupurang kotan o chaikin kita planen na ramas apa chaikatek a chaikatek karda imen ka khela ka kan kuthail kaite ki raising up stubborn people raising up awareness kitailen na asaw mang yo tamataman Makauna pantatong kita kamu yung ngoy magtrapik. Macabang kila aramas o kasantin aramas mongkod acay katik. Okay, acay puko ngongki, acay puko rogo to, acay puko pateng kapakap, acay puko mayrong, acay puko koway silikalo. Ni so also tilibilibil. Porque that time is running out. Wait, chika rogo to ni ray aramas. Resota uya kakamay uya peperinan momotso. Okay, chay mimi na nanan son persecution. Persecution to ito uwang. Or balilaw din uwang ako kusanan momotso ren aramasaman mesoto yuyak prongot kare diamond warning kitay chorus merongorong muitang kaunon masanan kamay okay apiramente dong maliel kem pichi kitay di atay maliela na kapala nan manamanen masanan got tang kapaka hallelujah Main siwa ko seperti sang kami seklang wang kami sekapeng kiyang kami sabol mamulimbak. Mamiyaman merong-rong ya mesoda wewe ke me anana kasamo yang kami nana nauri ay kapakap cholang kang kam kachin sayramor kam kachin kaskuli kam kachin ngain sarau kam kachin kaskuli kam kachin kasale yang kam kachin wiayangan kon and wewe ki tami song-songan ko saya. Main siwa ko kaun labalap kalangan kiyang kami sabol mamulimbak. Bebolang kaunon tiyata o kebati ko Rusia me parti sang kami aktikitila momi o kasamo kami yan wialat kaunat sang kamor sa bukatawon kami at nor o se ale se enge at pay kor sang remi sa kapriyang kami at kapeng kasaba kalangan ng kami kaun Jesus me wiat kaunat sang kamor kokoladra amen